nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza uyu munsi wa none turi tariki 15 Werurwe 2026 tugarutse muri studio kuri mikoro ndi Bosco in Region Info aho tujye kureba rero amwe mu makuru agezweho ibigaruka ku gisirikare cy'u Rwanda. Bamwe bati bwaba ari ubwibone, abandi bati igisirikare cy'u Rwanda cyishongoye ku buryo budasanzwe, abandi bati byari bikwiye. Ibyo ni ibyatangajwe rero n'igisirikare cy'u Rwanda bikomeje kuvugwaho n'abatari bakeya, aho ibitangazamakuru birimo BBC byanditse bivuga biti u Rwanda rwakangishije gukura ingabo mu butumwa muri Mozambique ngo niba nta nkunga y'igihe kirekire ibonetse. Ibi byose waba ubizi. Ibi rero tukaba tugiye kuba twabigarukaho, amakuru yose ajyanye nabyo tugiye kuyinjiramo, yaba ibyavuzwe n'inzego z'igisirikare cy'u Rwanda, ibyavuzwe n'inzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda, ndetse yewe naho ikibazo cyaturutse, byose tugiye kubishungura hano izi saha turebe uko byifashe wa muntu we. Ibi ubundi rero bikaba byaratangiriye nanone ku kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Izo ngabo z'u Rwanda zishinjwa kugira uruhare mu burasirazuba bwa Kongo mu bibazo bihari, aho zishinjwa gufasha umutwe w'abarwanyi wa 23. Ntabwo bigarukira aho ngaho rero ngo zikaba zitera inkunga uwo mutwe mu buryo bw'ibikoresho, mu buryo bw'abasirikare, biribwa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo rero byatumye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeza gusabira u Rwanda ibihano, aho mu ijambo rye Minisitiri Tracy Kayikwamba Wagner yibukije ko mu by'ukuri iki ari ikibazo gikomeye cyane kandi gikomeje kugariza aka karere k'uburasirazuba bwa Kongo giturutse ku Rwanda. Ibyo byatumye kandi kuri ubu uwo bita Hardy Vedmas asobanura ku bijyanye rero no kuba komite Prito no kuba inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi irimo yemeza ko ikijyanye rero na misiyo z'ingabo z'u Rwanda zaterwaga inkunga n'umuryango bigomba kurangirana na Gicurasi cyangwa se n'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2026. Bivuze ngo harabura amezi atageze hafi no kuri abiri kugira ngo iyo nkunga ihagarikwe yatangwaga n'umuryango umwe bw'Uburayi ku ruhande rw'u Rwanda. U Rwanda rero narwo rwahise rugira icyo ruvuga, ariko kugeza uyu munsi nibwo byatangiye kugenda nyine bivugwa cyane cyangwa se rutanga ibisubizo nyuma y'ibyari byavuzwe. N'umwanzuro wafashwe, abenshi bavuga ko ugiye gukoma mu nkokora ibikorwa bya gisirikare by'u Rwanda. Gusa rero hari icyo u Rwanda rwavuze. Icyambere reka dukubitire ku byanditswe na BBC Gahuza. Yagize iti u Rwanda rwakangishije gukura ingabo mu butumwa muri Mozambique niba nta nkunga y'igihe kirekire ibonetse. Bati iki rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ngo yaburiye ko u Rwanda ruzakura ingabo mu butumwa bwo kurwanya iterabwoba mu ntara Cabo Delgado mu majyaruguru ya Mozambique niba nta nkunga y'igihe kirekire ibonetse yo kuzifasha. Minisitiri Nduhungirehe yabitangaje ku rubuga nkoranyambaga X, aho yahise avuga ko inkuru y'ibiro ntaramakuru Reuters isubiramo amagambo y'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Macron, nawe wavuze ko inkuru y'igitangazamakuru Bloomberg akumvikanisha ko u Rwanda rushobora gukura abasirikare muri ubwo butumwa mu gihe izo nkunga zihagaritswe cyangwa se ibyo bikorwa bidatewe inkunga, kuko ngo u Rwanda rushoramo amafaranga menshi. Ati kandi ba nyiri guhagarika izo nkunga ari bo bungukira muri ubwo butumwa bitewe no kuba hano hacukurwa gaze. Amasosiyete arimo acukura muri aka gace ngo nayo ibyo bihugu. Minisitiri Nduhungirehe yabitangaje ku rubuga nkoranyambaga X avuga kuri iyi nkuru. Nduhungirehe yagize ati ntabwo ari u Rwanda rushobora gukura ahubwo ni ntabwo ari u Rwanda rushobora gukura ahubwo ni u Rwanda ruzakura. Ati ni u Rwanda ruzakura ingabo muri Mozambique niba nta nkunga y'igihe kirekire ibonetse mu bikorwa byazo byo kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado. Inkuru y'ibanze ya Bloomberg yavuze ko ubufasha bw'umuryango w'abibumbye bw'Uburayi European Union ku ngabo z'u Rwanda RDF Rwanda Defense Forces ziri mu butumwa muri Mozambique bwitezwe kurangira muri Gicurasi uyu mwaka no mu kwezi kwa gatanu, kandi ko biteganyijwe ko butazongera gutangwa. Ubwo bufasha nyine butangwa n'uwo muryango. Mu bufasha bwayo bwo mu ntangiriro mu 2024 umuryango w'Uburayi wahaye igisirikare cy'u Rwanda ubufasha bwa miliyoni 20 z'amayero arenga miliyari 30 uyavunje mu mafaranga y'u Rwanda. Nyuma y'ibihano Amerika yafatiye igisirikare cy'u Rwanda, abajenerali ndetse n'abajenerali bane mu ntangiriro y'uku kwezi ibashinja gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
hari impungenge niba RDF n'abafite aho bahuriye nayo izashobora gukomeza bimwe mu bikorwa byayo kubera inzitizi ziteganywa mu bihano yafatiwe na Minisiteri y'Imari ya Amerika. Urumva hari icyambere, hari ibyo bihano biri guteganwa bivuga ko bizatangira gukurikizwa mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka by'ubwami bw'Uburayi, ugakubitiraho n'ibyafashwe na Minisiteri y'Imari ya Amerika yafatiye igisirikare cy'u Rwanda. Ukumva ko nyine igisirikare cy'u Rwanda gihagurukiwe. Inzobere z'umuryango w'abibumbye, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kubuha abasirikare ibikoresho, amategeko, ibiribwa ndetse n'ibindi. Leta y'u Rwanda ihakana gufasha M23, ikavuga ko yashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Nyuma y'ibihano bya Amerika byo muri uku kwezi, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabwiye abadiplomati i Kigali ko u Rwanda kubera amateka yarwo n'aho ruherereye rukenera imipaka y'ubwirinzi. Yagize ati ingamba zacu z'ubwirinzi zigamije iyi ntego kandi nta na kimwe kindi zigamije. Perezida Paul Kagame yongeye ati muri iki gihe nta muntu n'umwe muri twe wakwiha kwigira ntibindeba ku bishya birimo kuba muri politike mpuzamahanga, waba wemera cyangwa utemera ko hariho umurongo ngenderwaho isi itegetsweho ushingiye ku mategeko. Biragaragara ko impinduka zirimo kuba zizatugeraho ingaruka twese. Atariko ikintu kimwe kitahindutse ni uburenganzira n'inshingano bya buri gihugu byo gutuma habaho umutekano w'imipaka yacyo n'abaturage bacyo. Niyo nshingano itigera ihinduka na rimwe. U Rwanda narwo nuko bimeze. Nyamara ku mpamvu zikomeje kutuyobora, u Rwanda rukomeza gusabwa kwirengagiza inkeke ku mutekano warwo no gushyira mu kaga umutekano w'igihugu warwo. Amerika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba byakomeje gusaba u Rwanda gukura ingabo zarwo n'ibikoresho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kutavogera ubusugire bw'icyo gihugu. Mu gisubizo kuri iyi nkuru ya Reuters ku wa gatandatu, Minisitiri Nduhungirehe yongeye ati nitwarishe miliyoni z'amadolari ndetse abasirikare bacu ba RDF ntibatanze igitambo kiruta ibindi, urupfu, kugira ngo bagarure umutekano muri kariya karere ka Cabo Delgado, bagatuma bawingiye imbere mu gihugu basubira mu ngo, abana bagasubira ku ishuri, ubucuruzi bukongera gufungura imiryango n'imishinga kabombo y'ishoramari ryo muri LNG, gaze yo gucana itunganyije, liquefied natural gas, ikongera gukora. Hanyuma ngo tubone abasirikare bacu b'intwari bahora bibazwaho, basebywa, banengwa, bashinjwa cyangwa bahanwa n'ibihugu nyirizina byungukira cyane mu butumwa bwacu muri Mozambique. Ati nibyo twiteguye kuva muri Mozambique niba umurimo wacu n'ibyo twagezeho bidashimwa. Ati niba umurimo wacu hamwe n'ibyo twagezeho bidashimwa, u Rwanda rukagaragaza ko rwose ngo rwiteguye kuva muri icyo gihugu. Muri Nyakanga, ubwo aho ni mu kwezi kwa karindwi mu 2021, u Rwanda rwohereje muri Mozambique ku busabe bw'icyo gihugu abasirikare n'abapolisi bose hamwe bagera ku gihumbi mu kuyifasha kurwanya intagondwa ziyitirira idini ya Islam zari zaragabye ibitero byahitanye abaturage mu ntara ya Cabo Delgado. Nyuma yaho, Perezida Kagame yavuze ko uwo mubare waje kwiyongera ukagera ku basirikare n'abapolisi bagera ku bihumbi 2,000. Abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda binjiye no mu bikorwa byo gucunga umutekano w'ibikorwa birimo iby'ishoramari muri iyi sosiyete ya kampani ya Total Energy y'Ubufaransa, kimwe n'ibihugu 27 bigize EAO na kampanyi Exxon Mobil yo muri Amerika. Bitangazwa ko bifite agaciro ka miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika. Bamwe mu banyarwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda baba hanze bagiye banenga ibikorwa nk'ibyo by'ingabo z'u Rwanda mu mahanga, bazishinja guhinduka kampanyi icunga umutekano w'inyungu z'ibihugu bikomeye, bagasaba ko zitaha. Minisitiri Nduhungirehe atangaje ibi mu gihe muri iki cyumweru ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda Ferwafa
ryatangaje ko ikipe ya APR Basketball Club y'ingabo z'u Rwanda yahisemo kwikura mu mikino yimirije y'irushanwa rya BAL Basketball African League riterwa inkunga na shampiyona ya basketball yo muri Amerika NBA, ikazasimburwa n'ikipe ya RCCB Tigers. Mu itangazo yasohoye kuwa gatanu, BAL yatangaje ko ikipe ya APR Basketball Club izasimbuzwa mbere y'uko irushanwa mu cyiciro cy'itsinda rya Kalahari Conference ritangira muri Afurika y'Epfo ku itariki 27 y'uku kwezi. Yaba APR, yaba BAL cyangwa Ferwaba ntibavuze impamvu iyi kipe yarerutse no kugura abakinnyi bamwe bakomeye. Amakuru avuga ko bari bitezwe kuyifasha guhatana itazitabira iri rushanwa uyu mwaka. Gusa mu Rwanda ibitangazamakuru byinshi byatangaje ko kwikura mu irushanwa kw'iyi kipe yabaye ya mbere muri shampiyona y'igihugu bifitanye isano n'ibihano Amerika erutse gufatira u Rwanda ndetse n'abajenerali bane rwose. Ubu ngubu nk'uko amakuru abigaragaza cyangwa se abyerekana, dukomeje kubikomeje kugenda bitangazwa n'abayobozi, bigaruka nanone ku bivugwa n'ibitangazamakuru bishyigikiye izo mpande. Katurebe ibyavuzwe n'abayobozi. Ngo u Rwanda kandi nubwo ruvuga gutyo, ndagira ngo nkwe update, nubwo u Rwanda ruvuga ko ruzakura ingabo zarwo Cabo Delgado, ubu ngubu u Rwanda ruherutse gusimbuza abasirikare n'abapolisi i Cabo Delgado. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwatangaje ko buri mu myiteguro yo gusimbuza abasirikare n'abapolisi bari mu butumwa bwo kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado. Bakaba barabivuze tariki 13 Werurwe uyu mwaka. Ni kuwa gatanu nibwo umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, uri no mu bafatiwe ibihano, yahaye impanuro abasirikare n'abapolisi bitegura gusimbura bagenzi babo i Cabo Delgado. Ni impanuro Major General Vincent Nyakarundi yatangiye mu kigo cya gisirikare cya Kami, n'igikorwa kandi cyitabiriwe n'umuyobozi wungirije wa polisi y'u Rwanda ushinzwe ibikorwa CP Vincent Bisano. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwatangaje ko muri iki kiganiro Major General Nyakarundi yibukije iri tsinda ko ubutumwa bwaryo ari ukurinda abasivili ibikorwa by'iterabwoba. Yakomeje abasaba kuba abambasaderi beza b'u Rwanda, ashimangira akamaro ko kurangwa n'imyitwarire myiza, gukorera hamwe ubunyamwuga. Major Nyakarundi yabasabye gushyira umutima ku kazi nk'uko abo bagiye gusimbura babigenje. U Rwanda rwaherukaga gusimbuza abasirikare n'abapolisi bari mu butumwa muri Mozambique muri Nzeri 25. Ubutumwa bw'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique bukubiye mu masezerano ibihugu byombi byagiranye ku busabe bwa Mozambique mu 2021. Intara ya Cabo Delgado yari yarigaruriwe n'ibyihebe kuva mu 2017, aho byishe abaturage 3,000, abandi 800 bava mu byabo. Kuva ingabo z'u Rwanda zahagera 2021 ngo zabashije guhashya ibyo byihebe, aho mu mpera za 2023 Mozambique yatangaje ko hejuru ya 90% by'intara ya Cabo Delgado hamaze kugarurwa mu mutekano, abaturage bagasubira mu byabo. Dore rero icyo abayobozi b'u Rwanda babivuga. Kaduhere ku byavuzwe n'uwo bita Olivier Nduhungirehe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda yahereye ko u Rwanda ruzakura ingabo muri Mozambique mu gihe ibikorwa byazo bidahabwa agaciro bikwiye. Ubu butumwa yabutanze tariki 14 Werurwe 2026 mu gihe ibinyamakuru mpuzamahanga byari bikomeje kwandika ko muri Gicurasi uyu mwaka umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uzahagarika inkunga yo gushyigikira ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado. Ingabo z'u Rwanda zagiye muri Cabo Delgado muri Nyakanga 2021 hashingiye ku busabe bwa leta ya Mozambique yifuje ko zifasha kurwanya ibikorwa by'iterabwoba byari byarahungabanyije bikomeye intana kuva muri 2017. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yagaragaje ko ingabo z'u Rwanda zagaruye umutekano muri Cabo Delgado. Abaturage bari barahunze basubira mu ngo zabo, ubucuruzi burasubukurwa, sosiyete zashoye imari mu mishinga wo gutunganya gaze zibona umutekano zirunguka. Makuru yagaragaje ko amafaranga u Rwanda rwashyize mu bikorwa by'ingabo zorarwo muri Cabo Delgado akubye inshuro byiburi 10 miliyoni 20 z'amayero
zatanzwe kugira ngo ashyigikire ibi bikorwa, asaba ko ubwo bwitange buhabwa agaciro. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rudashobora kwemera ko ingabo zarwo zinengwa cyangwa zifatirwa ibihano na bimwe mu bihugu byungukira mu bikorwa byazo muri Cabo Delgado, kandi rwashoye miliyoni z'amadolari muri ibi bikorwa rukanahatakariza bamwe mu basirikare, aho bagira bati si u Rwanda rushobora gukura ahubwo ni u Rwanda ruzakura. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko u Rwanda rugomba gushyigikira rukabona amafaranga azafasha ingabo zarwo kubungabunga umutekano muri Mozambique. Mu by'ukuri mu buryo burambye, ati rwose twiteguye kuva muri Mozambique mu gihe umuriro wacu n'ibyo twagezeho bishimwa. Amakuru atugeraho guhagarika inkunga ya EAU itangwa mu gushyigikira ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado atangajwe nyuma y'aho mu ntangiriro za Werurwe 2026 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ibihano. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje ubukangurambaga mu bagize inteko ishinga amategeko EAU kugira ngo uyu muryango ufatire ibihano ingabo z'u Rwanda. Ingabo zo mu bihugu by'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC nazo zatangaga umusanzu mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado, ariko zavuyeyo muri Nyakanga 2024 bitewe n'ibibazo by'imisanzu, hasigaye z'u Rwanda gusa. Leta ya Mozambique igaragaza ko ingabo z'u Rwanda zayifashe cyane, bayifuza ko zagumayo kugira ngo zibungabunga umutekano wagarutse muri Cabo Delgado, bityo ibikorwa by'umutekano bitazongera guhungabanwa. Ubwo ahangaha rero Mozambique rero igaragaza ko yo icyo yifuza ari uko izo ngabo z'u Rwanda nyine zaba zigumye aho ngaho. Hanyuma Laurent Macron hari icyo yavuze. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Laurent Macron yatangaje ko inkunga ya miliyoni 20 z'amayero yagenewe ingabo z'u Rwanda binyuze mu kigega cy'Uburayi gishinzwe gushyigikira ibikorwa by'amahoro European Peace Facility yose yamaze gukoreshwa, kandi ko ikiguzi ubu butumwa butwara guverinoma y'u Rwanda gikubye inshuro nibura 10 ayo mafaranga. Makuru avuze ko usibye amafaranga menshi u Rwanda rushora mu butumwa bwo kurwanya ibye muri Cabo Delgado, hiyongeraho no kwitanga bidasanzwe ko abasirikare basiga ubuzima. Yabitangaje ubwo yasubizaga inkuru yatambukijwe na Bloomberg igaragaza ko amasezerano y'inkunga y'amafaranga itangwa n'umuryango umwe bw'Uburayi igenerwa ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique izarangirana na Gicurasi 2026. Iyi nkunga ya miliyoni 20 z'amayero yemejwe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize EAU ubwo bahuriraga mu nama i Buruseli mu Bubiligi ku itariki 18 Ugushyingo 2024. Yaje ikurikiye indi ya miliyoni 20 z'amayero yemerewe ingabo z'u Rwanda mu kuza 2022 nyuma y'umwaka n'amezi 5 zitangiye ubutumwa bw'amahoro. Ihagarikwa ry'amasezerano rije nyuma y'itangazo ry'ibihano Amerika yafatiye RDF ryashyizwe hanze ku itariki 2023 rishinja u Rwanda ubufatanye n'umutwe wa M23, ibintu rwamaganye kuva kera. Umuvugizi w'umuryango umwe bw'Uburayi yavuze ko gahunda z'ubufasha zashyizweho mu 2022-2024 zizarangira muri Gicurasi 2026. Umuryango umwe bw'Uburayi buzi iby'ibihano Amerika iherutse gutangaza ku ngabo z'u Rwanda n'abayobozi bakuru bane, ati turimo gusuzuma icyo bivuze n'ingaruka z'ingamba za Amerika. Bloomberg yatangaje ko nta gahunda ihari yo gukomeza gutanga iyi nkunga. Laurent Macron yavuze ko kuba rwakomeza kohereza ingabo zarwo mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba muri Mozambique mu gihe byaba bikenewe koko bizaterwa n'inkunga ihagije kandi itegerejwe. Ati ingabo z'u Rwanda zigiye muri Cabo Delgado muri 2021 bisabwa na leta ya Mozambique kugira ngo ingo zifashe igihugu kivandimwe. Amafaranga ntabwo iriyo ya mbere. Umusaruro w'iki gikorwa ugaragara abasivili basubiye mu ngo zabo, abana basubiye ku ishuri, ubucuruzi bwongeye gufungura, ishoramari rikomeye ry'abanyamahanga ryakomeje gukorwa. Irande yagaragaje ko akazi kakozwe na RDF mu bwashyibye muri Cabo Delgado kagiriye umumaro abaturage
ndetse b'iki gihugu ndetse na kampanyi zahashoye imari mu bijyanye na gaze, agaragaza ko gushyigikira igikorwa nk'iki ataba ari ubuntu bwaba buri kugirirwa undi, ahubwo ari ibintu byagafashwe n'inshingano kuri buri umwe. Cabo Delgado ni intara ikungahaye cyane kuri gaze nyinshi. Total Energy iyoboye umushinga wo gucukura no kohereza mu mahanga gaze ifite agaciro ka miliyari 20 z'amadolari y'Amerika. Uyu ni umushinga wa banki yo muri Amerika ya Export Import Bank yashoyemo miliyari 4.7 z'amadolari.